Živijo! Mi dva sva, Klara in Miroslav, vi gledate vamo tamo. Ona je Dolenjka. In on je Srb. Ampak poleg naju v Novem mestu imamo tudi ljudi, ki pridejo iz Venezuele. Torej, danes je z nama Pili. Pili, povej nama, kako da si sploh prišla v Novo mesto? Ker moj dedek je Slovenec in zato sem prišla v Slovenijo. Koliko cajta pa si že tukaj? Imam že eno leto tukaj. Tako dobro govoriš slovensko. Mislim, da Ful tako, dobro. ampak bom. Za eno leto iz Venezuele. Svaka čast. Dva te razumejo. Ja. Svaka čast, ja. To veliko. Kaj tukaj počneš? Delam kot učiteljica plesa Mm. in učim trebušni ples in salso. Ful lover. Če si gledala kaj najne oddaje, medva se vedno dajeva izzive. In glede na to, da si najna prva častna gostja, si zato, da nama postaviš izziv? A imaš kakšen izziv? Seveda. Imam eno koreografijo. Salso. Salso, pa ta razstorana, dej ti meni jašara, da ja malo se na mizo popne pa to. In kako bo izgledal najin izziv? Bom pokazala nekaj korakov. Okay. In potem bom videla, kako gre in bom dala številko za tebe in za tebe. In bomo videli. Ocenjevanje, a dej, imam tukaj nekaj. Ker gremo, katle... Ne. Akcija, gremo. Spet plus točka nabera. Kako ti? Bom pokazala, kaj bomo. Glasba. Ajde, ja sam rođen spreman. 5, 6, 7 in gremo. Naprej. Nazaj. Zdaj, naprej, skupaj stran. In levo, da levo, po obrat. In se si cute. Levo, obrat. In To mi najbolj gre. gremo tukaj. A dobro, to je sate. Druga stran. Gremo naprej. Nazaj. Daj roka. Dva. Super. In druga stran. Bravo, kako je bilo? Ne, pa ja sam vidio vse v korak isti so, podobno so. Ja, to samo Lahko bi skupaj Ja, samo naredila. to. Samo to. Jaz grem pa To domov. je najbolje. Pa gledaj to Klaro, ona ima dve leve noge. Ona ima dve leve noge. Kaj ona bo plesala? Vidi. Zdaj, vidba. Plešeta in jaz. Ti gledaš? Gledala. Ajde. Ajde. Klaro, igraj svojo igro, ne mojo. Kaj, si se zgubila, koliko dobro igram, a? Bravo, Klara. Super, bravo. Dobro. Zdaj je... Dej sam me to, da bom takrat zmagal. Dobro je bilo, dobro. Dobro presališ. Pa znao sam, to je moja igra. Tega, ko si ti tu posajeno z mano. Ti si samo ono ko smo imeli pa cup, da si v mestu, pa de, kako... nagrado. Če mi bo to všeč, Miroslavov super ples,
In ti tudi, ampak. Kako je prijazno. Torej, Torej, lajkajte, subscribe komentirajte in delite naprej. in se vidimo naslednjič. Adijo!